Hello everyone, hi, how you guys be doing? Okay, untuk video kali ni kita nak review hard case bag daripada Stoner Plus. Okay, apa yang ada dekat dalam ni kita take a look. Actually bukan bag ni saja aku nak review, apa yang ada dalam ni memang surprise dan excited nak show ke korang. Wow, see, everything is complete for me to having a sash. Start dengan Red Tiger Lotus. Yeah, kau boleh dapatkan kat Stoner Plus website. And next, of course, the Blue Lotus. I'm gonna try this fella next. So make sure kau stay tuned dengan video ni sampai habis. And guess what? Aku ada third herbs. It called Mexican Dream. So yeah, we will discuss about this later. Barang yang next ni kayak memang suka gila. Grinding memang best. Actually, I'm excited to show you guys. Korang just take a look at that. Okay, nak grind korang punya brokoli. Actually, dia punya pisau memang tajam gila. Ada 4 tingkat. Aku suka. Dia stainless steel. Alright, and dia datang dengan bag and comel so you can carry around like nothing. Next, this rolling paper, of course. It's from Raw, dan finishing dia aku suka gold. It has a brown paper. Okay, ni terracotta stone. Kalau brokoli korang kering boleh letak. Okay, dia jadi gebu balik. And banyak gila tips. Nice. And of course lah kan, benda takkan berasap kalau tak berapi. The lighter from Clippers. Aku suka design dia, roller rides. Kalau korang nak dapatkan semua ni, korang boleh pergi kat Stoner Plus punya website. Okay, dah letak link dekat bawah. Alright, I'm so excited to try this